Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ndabasuhuje mbifuriza igitondo cyiza cy'umunsi w'iposho iminsi 8 mu kwezi kwa11 mu mwaka w'2025. Ikaze kubana na Mukirambi TV 1 tubagezeho amakuru yacu y'iki gitondo. Umunyamakuru umaze kwinjira muri studio neza ni Faustin Byiringiro kugira ngo tubagezeho amakuru yacu. Nyuma yuko tubagejeje amakuru ku mugoroba w'uyu munsi wa gatanu tariki 7 mu kwezi kwa11 tubabwira uburyo mu karere ka Minembwe kabyutse ndetse n'uburyo kiriwe ko hari tuze nyuma y'imirwano yabaye na kane tariki 6 mu kwezi kwa 11 uyu munsi w'iposho. Abaturage bo mu muhana wa Muriza by'umwihariko ariko kandi muri rusange abaturage b'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe babyukiye ku rusaku rw'imbunda ziremereye harimo n'amabomba na za 12 hariya haruguru y'umuhana wa Muriza uherereye muri secteur ya Mutambara muri territoire ya Fizi murasurazuba b'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe. Inyeshamba za Maimai igisirikare cya Kongo n'icy'u Burundi bamaze gushira mu ihuriro kugira ngo bakomeze bagaba ibitero ku mihana y'abaturage batuye mu misozi miremire ya Minembwe. Amasoko yacu aduha amakuru hariya kuri Muriza yatubwiye kuko intambara yatangiye kuva mu masaha 11 zo mu gitondo n'iminota 20 ahitwa kwa Nyamaso, ubwo iri huriro ry'igisirikare cya Kongo icy'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro baturutse cyangwa se igitero cyaturutse kwa Rumanya kikaza kugaba igitero hariya mu haruguru y'imihana ya za Muriza. Tubaje amakuru neza amasoko yacu yatubwiye kuko hari haruguru y'imihana ya za Muriza hariho inka nyinshi z'abaturage zari mu biraro, hariho ibiraro byinshi, hari ihene, hariho inka, ariko kugeza amasaha amakuru tumaze kwakira nuko ibyo bintu byose byamaze kuvanwa muri ako gace bitewe n'ikibazo cy'umutekano cyangwa se n'ibitewe n'icyo gitero cyaje kugabwa hariya kugira ngo kinyage amatungo y'abaturage kinice mugabo abaturage bari bari hariya kuri Muriza. Ariko aya masaha andi makuru twakiriye nuko igitero kimaze gusubizwa inyuma n'ingabo za twigwaneho cyangwa se ingabo za MRDP kugira ngo abaturage bahumeke umutekano ari wose. Ni iminsi myinshi yari cyanyemo kubera ko mwarimu bizi ko imirwano yabaye ku munsi wo kuwa kane hariya haruguru za Gwitsankuku, za Ngezi, za Biraro mbiri, ariko noneho igitero kiba cyaturutse hariya mu nzira ya kuri Muriza. Urumva bari bavuye kwa Murima za Fizi hariya, ni igitero cyavuye kwa Rumanya isaha 11 nibwo batangiye kugaba igitero hariya hari ingabo za twigwaneho zirindiye abaturage umutekano. Aya masaha turiko tubagezaho amakuru rero ingano iracyakomeje hariya kuri Muriza, imbunda ziracyari ko zumvikana, ariko muri rusange uretse icyo gitero cyaje abaturage b'akarere ka Minembwe navuga murambabara gukoresha terme cyangwa se ijambo ko bamaze kumenyera ibitero bigabwaho umunsi ku wundi, ariko kandi bibabaje kubera kuko babikoze gutya barafungiye amayira batagira mu tundi turere badahahirana n'utundi turere, bivuze kuko bari barafashe iyo twigwana iteje kwa mu karere ka Minembwe itsembatsembari bajya yarabaye n'ubundi ko rirakomeza kuba muri ruceceka kubera kuko iyo ufungiye umuturage uburenganzira bwe bwo kubaho, bivuze kuko itsembatsemba kuraba abaturage bicwa umunsi ku wundi. No kuvuga ngo icyo nashatse kuvuga no kwitwigwana iteje kuhaba abaturage baba barashize mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe kubera kuko niho babitangira umunsi kundi. N'aya masaha turiko tuvugana rero intambara irimwo kwigwanaho kiragwana n'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo n'imitwe yitwaje intwari irimwo FDLR ndetse na Maimai. Nuko rero byifashe mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, turakomeza tubakurikirana amakuru yahariya kuri Muriza, tubabwire uko byifashe, tubabwire uko umutekano umeze nyuma yuko icyo gitero gikomeje kugenda fomoreza mu nzira zitandukanye mu turere dutandukanye, nyuma yuko babambuye turiya duce twa za Rwitsankuku, za Ngezi, za Biraro mbiri. Amasaha turiko tuvugana mihana igenzurwa na twigwaneho cyangwa se kara karere kagenzurwa na turwaneho, ariko kandi mwumvishe ko igitero cyaturutse hariya hepfo kuri Muriza ni mu burasirazuba. Muhurize rero n'umuhana wegeranye na Gakenke na Gakangara, niko bimeze.
majepfo hariya za Rugezi umutekano uracyari wose baheruka cyagiye mbabwira kuko inyeshyamba za Mayimayi zakomeje kurasagura hariya kuri Nyarurango ariko ntacyo zatwaye Amadubu akomeje kurindira abaturage umutekano. Uretse ibyo abaturage baremyeje isoko baratashe neza amahoro ni yose isanzura umutekano ni wose. Hanyuma kandi akazuba kavuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe ariko twese amakamera cyangwa se amaso yacu n'amatwi yacu rero abangiriye kubiko bibera hariya kuri Muriza. Dukomeza ndetse gusengera n'abaturage bari hariya kuri Muriza kugira ngo Imana ikomeze kubafasha izi nyeshyamba za Mayimayi zisubizweyo abaturage baje mu mutekano kuko bisanzwe. Ngaye makuru twe twategura igitondo cy'uyu munsi kubishanye n'imirwano iri kubera hariya kuri Muriza. Ubwo turakomeza turebe ko tubona n'abaturage bahariya taba abayobozi gakondo cyangwa se abashefu ndetse n'abayobozi batwigwaneho bari hariya kuri Muriza atubwira amakuru uko byifashe hariya kuri Muriza. Reka mbashimire cyane kuba mwabanye na Mukirambi TV1 hamwe n'umunyamakuru wanyu Faustin Byiringiro kuba mukomeza umunsi ku wundi. Kora subscribe, kora comment